أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالي تماشوان ميهجا إيروجي ببرنامج كانوا أمل سر أكران رهبر تيفي بهفدورة بن إن شاء الله. خوام السودان بخير هاتن. خودش ترازی باش إن شاء الله. الحمد لله اونجی باشه. الحمد لله خودش راضي به. تماشوان مي بقيمة برنامج مي جو درباس بيده ما بحثا حياتا هود عليه السلام كربو. معلوم بشتي جو خدای تعالى قومي حضرت نوح هلاك كر دور سر و عرده هنکی زمینه عرده خراب بوش بر به که انسان گوش گمی خلاص بوش بو گوجه کیش بو حیاتا خاله بدومینن گریان بجاره لسر و عرده جیگو ان فضله باغ و بخچه و خوش آبای زحف لودره ملت زیده بودیسا لودره قومه عاد قومی البدر زیده بو و خدای تعالی خوشیه که وها دابوه گو بریاوانا که ندابو تی انسانی همش آلی بجنو بالاوان ده هم باغ و بخچه گو خدای تعالی دابوه هم پازیوان هم حیوانی و دوهی و زاروکی و ده روش بروش زیده دبون و به زیده بونه جی خدای تعالی بجنه کولو دریج دابوه قوت کولها دابوه گو بریاوانا که ندابو تی انسانی إجا معلومة وكا قومي حضرت نوح عليه السلام قومي حضرت هود عليه السلام جي بيشتي زمان تيبا درباس بو دم تيبا درباس بون وان جي خوديه وان نيمتاش بيرا كر aslında ew nimete god nav debûn ew xweşiya god nav debûn ew quweta god Xwedayê Teala dabû ew bereketa god xistibû heywanê we û zarokê we neke wa tevş xwe didît yani xwediyê wê nîmetê xwediyê wê danê Xwedayê Teala bû lêbelê wan însana ku wextê ve derbas bû nankorî kirin û xwediyê wan nîmeta ji bîra kirin û jê re şirîk çêkirin îca xwe me sude îro em behsa vî qewmî bikin هاني بشتي نوح عليه السلام جي طوفاني بان إنسانا هيد بأسري طوفانا حضرت نوح جديدن يعني أصلا ده أجبر شعبي عون دانا بو وتشتاقود حقيقة قومي حضرت نوح ده جيش بابو كاليخو حسان دبون أفجي كيزاني بون اما دی ساجی دنان کوریا خود دوام کرن و پود پرستی که تنافوانا که و رب عالمی را نبونه هفت و جير عبديتي نكرن شكفرار عبديتي كرن اجا ايرو ام تخوازن سربان خصوصا هناكي دجي بسكنن تشنا ديگو مثلا ام كاربن تماشفاني خورا جي بيجن ام جي استفاده بكن ان شاء الله كرمكن خداش ترازي به بسم الله الرحمن الرحيم اون تمام خير هاتن سر اكرانا رهبر تيفيه چا گوتگو خواه طالبه می بحث حیات حضرت هود علیه السلام بکن دوا برنامه دیده جی می بحث هود علیه السلام کر می بحث قومی وی کر می بحث نیمته گو خدا لوا کر بوم کر می گو کو رب عالم طوفان الوان انسان را کر سادجه ایگو ایمان خدا دا آنی هانین او خلاص بوبون او بجيري سروي عردي بون سروي عردي قريان شخورة جيديتن شخورة مكان آباكرن ربي عالم إنسانية لسروي عردي زيده كر شواقوج ديام حوا وجبابي ما آدم إنسانية زيده بو دورج زارو كي نوح عليه السلام إنسانية زيده بو إشته قومي عاد جي تورني حضرت نوح عليه السلام عاد بخوه تورني نوح عليه السلام نابي قومي ويش ويهاتيه بجاري قومي عاد ويدا ميدا سادة نقومك تاني هبو طريق هنك إنساني دهبون قومي دهبون فقط نافا واغن قوما ده نافا واغن إنسانا ده ربي عالمي خوشيك ودلاليك دابو قومي عاد هم زانبونا خود زانبون هم قوتا خود قوت بون هم جي آوکرنا گو او مکانی گولین آوکرنا وی دریده خدای تعالی پر نیمت دابونه وانا باغ و بخچه نوسا خوشک چه کربون بینایی نوسا خوشک چه کربون دبی عینی فقط ملکی و سلطناتا و دبی طرفی او ملت او انسان الدورا و طرف تموکا و هاتبو قبول کرن یعنی قیمتک جوان رهبوها دبی هر بینایی که دبی حوزک دناوا بخچه باغ و بخچه واده هبون هما به خوشیا دنیای دبی بیجی چه خدا نصیبی واه کربو يعني وخدا قوتك أوسع نصيبي واكر بو كاربون في خوشي محافظة جي بكن يعني خدا دابو وانا آواكر بون وخيني في آواكرني جبويقو في خوشي بدو مينن جي خداي تعالى قجو قوة دابوا
بنيرة قاويقو ربي عالمي حضرت آدم خلقاند دوي ديري دا جو ازي إنسانا بخلقينم ازي مزنايا خلصر إنسانا شاني بدم تدي قاويقو ملايكتو حضرت آدم جهاب ودني امتحان بون بي حقيقتي فهم كرن قاويقو نابي علمي اشياء خدا هيني حضرت آدم كربو وفهم او جوي زانبوني محروم بون وقاويقو بيبچاوي خديتن فهم كرن و ربي عالمي السر آدم حكمتك إجراه كريه أو حكمتشي ناس كرنا ربي عالمي إنسان بإنسانتي أخوة إنسان بهبون أخوة إنسان بحياة أخوة أصلا آينية تجليقاه جبوني ناس كرنا خدا وجاري هر نيمتي قو أثر وان إنسانا سر قومي عاد قابي قو تجليبو أصلا أو حمير رحم وكرم وإحسان ربي عالمي بو أو حمير مزنايا ربي عالمي بو بنيرا آواكر بو كائنات جبوني إنسانيتي آواكر بو كائنات خوش کربو بآبی خوش کربو بباغ و بخچه خوش کربو بطاوی خوش کربو بنیره قاوی ربی عالمی ده قرآن ده خوازه ما بده فکر کرن شمره ده بیجه چه ده بی و نابینن ما کی باران ده بارینه و جبنی عرده وان نیمتا بارس قادر تخه جبوني قو ام فكر بكن خدايا تعالى ويا عقلي جدابو ما وجبوني ام فهم بكن دليل آياتي خد سر كائناتي ده جيشاني مدده يعني أصلا عد قومي آيات بو يعني قالكا مزنايا خدا لسر خوشاني بدا قالكا خدا البيرا خو بهانيا بقوتا بنيرا كا ام چنه ام چكسن موان تشتا شكر هانيا حمود خدا دمه اف مزناي خدا دائمه اف آف خدا دائمه اف نيمت خدا دائمه اف حيوان خدا دائمه كوان إنسانا اف بديتنا وبفي باور بكرنا والقوري في عمل بكرنا وعقيدة كاوسا خوش شكل سروة تجلي بكرة إيويقا وظيفة عبديتي مكلفيتا عبديتي يا ربي عالمي وبجيبانينا أما وان شكر وانو هانكر أو سروية عرضي بيابون قرياش خورجي ديتن بان إنسانا آباكرن خوشي ديتن هيدي شيطان كتبنوا الشيطان هات نخاطاندن بيسا بلش خواه مسوده وقتاتي بحث كرن الجوري قول كتاب التاريخ داجي ام دخينن قومي هود عليه السلام عيني وكا قومي نوح عليه السلام شخوش قومي هر دوكا رجتي قوتن قومي عاد حتى دبي عادي عول عادي دوا دبيجا اوجيكي ايجوش جميع خلاص بونا اب انساني قو ايمان بحضرتي نوح اني بون قومي حضرتي هود دبيفا إنسانا وكا أمي بيجن مقدس دبينن مقدس دبينن دبي حتى دبي هنجي جو حجوات كرن چونكي زاني بنجو خداي تعالى چلوتو فلوا كربو جوي غضبي جوي عذابي وان خلاص كربو بيجاري وانا كي هو قاسي شعبي خدا ما ظنت كن دبي حتى نابي وانا كبيجا جي مثلا قالك جها إنسان ولو خياي وقتا جو دمرن نابي عددنا جعداد ددنا محلات ددنا سوقاقا يجد بواجي نابي وانا كي ددانا مسكني خوان بوی شکلی حتی جد به حقاسی پید ناف داد چن دبی وقتا گو تشتکی خوازن وات کنه یعنی واسطاش خورا حتی جولو وقت تجی گوتی شیطان زمان لوانا که تخابینه دبی جنابه وانا که چا دنه مسکنه خو او مسکنه گو نابه واجی ددنه شخورا مقدس حساب تکن گو تشتکی خوازن دچن لودره دعات کن تشتکی خوازن دچن لودره دخوازن بوی شکلی زمان لا حتی پوت پرستی جاکتیه نافوانا حتى دبي سيحب بوتيواني مظنها بون دبي صادة صامود وهانا دبي جيكيرا تقول اف الهي حاشا بارانية جيكيرا تقول اف الهي فراحية اي رفاهية اي كيرا جي تقول اف اله تقول الهي ازي بيجمهان مثلا اي آفاتي اي غزبية بفي شكل دبيولو ناف لوان تانين بنبي چونكي او انسان تكرنا واسطاش خورا مثلا باران تخوستن دچون لوي مسكني دعات تكرن işte گوختا باران دهات خدای تعالی بنیوان به امتحان دکر وات خوست خدا داوا اما وی جاری وانا که افتشت جوان پوتا هیوید کرن دگو قی او ددنما ایجا خدای تعالی تجاری عبده خو بسری نهشتیا
و بێخودی نەهیشتیە وەلەو ئەو چقا ئاسی بنجی گونەهکار بنجی ڕەبی عالەمیش بۆنی گۆوان خلاص بکە هەر و دایم ڕێشانی وادایە ئەلچی ژوارەشاندنە ئیجە پەیدە مەسەلا خودای تعالی حەزرەتی هود عەلەیهی سەلام جوان ڕەتشینە ji بۆنی گۆوان جناڤە بێ باوەریە خلاص ببن و ji عەزابێ خوددا خلاص ببن ئیجە دبردە هەنی مەبەحسا باوەریە کرد هەنی ناوا تۆپلوڵغێکێ دەژعول دەژیولۆیە حتانی قیامەتێژی ئەوێ وهابە ئینسانێکی گۆ باوەریاوی خەراب بە عقیدە خەراب بە دناوای تۆپلمێدا ئارتق تشتێکی گۆ ئینسان ژێ فێدێ بمین نامینە وەختا گۆ ئەم قەومێ عادژی نەڕن ئەینی ئەف تشت ناواوان دەژی دەرباس بینە گاوێک و باوەری پوتا کردن گاوێک و بەرێ خۆدا نەپوتا گاوێک و مەزنایە خۆدا ji bîr kirin xaliqtiya xweda qudrata xweda maliktiya xweda gavêk û ji bîr kirin ew aqîde pêşî xerab bû gavêk û ew aqîde xerab bû vêca ehlaq jî xerab bû gavê ehlaq jî xerab bû vêca emel jî xerab bû hetanî got ew însan got xweda ji bîr nekin hetanî got wan însana terka baweriya xweda nekir terka hikmê xweda nekir di wan nîmetê xweda de nexiriyabûn kingê got wan însana xweda ji bîr kir bi xweda re şîrik û heval çêkirin ji aqîda safî dûr ketin di aqîda safî de mesela gavê got dibin eş la îlahe illallah yanî ji xweda pêştir ti îlah tune yanî ji xweda pêştir ti qanûn qoyucî tune yanî ji xweda pêştir ti mezin tune ê got mutlaq reb xweda ye İşte gavê got vê aqîdê xera kirin şîrik û heval ji xweda re çêkirin hêdî hêdî tiştê got li hesabê wan nehat û şeytan jî wa xirand û wa xepand xweda temametî ji heyata wan derket ve carî sadece put ji wa re bûn pêşivan put ji wa re bûn rehber put bûn Rebbê wan e gavê tiştek dixwestin çûn ji puta dixwestin gavê ihtiyaceka wan hebû pirsa xwe bi wan puta dikirin ew bû înanca we binêre ew bû baweriya wan pekî ew bawerî gavê got li wa hasil bû û gavê aqîda Rebbê alemê ji heyata wa derket çi hate serê wa haya mühîm ev dere lazim e em îro ser vê derê bisekinin çünkü li dönema Nuh de çawa bû gavê got pêxember dönema Nuh aleyhisselam de çawa bû Yahûd de jî wisa çêbû gavê Yahûd de çawa bû dönema Hezretî Muhammed aleyhisselatu vesselam de jî wisa bû ji ber wîna Rebbê alemê heyata Hûd û heyata qewmê Hûd ji Hezretî Muhammed re örnek şanî da goya Muhammed binêre qewmê berî wa wiha bûn zalimê wan habûn vê şeklî ji baweriyê dûr bûn emelê wan wiha bûn ev müminê vêga jî gavê got teslîmî xweda bibin bawerî bi xweda re bênin li qarşî wan zalima bi sebrê bisekinin ew zalim çawa helaq bûn ev zalim jê wê helaq bibin binêre heqîqeten zalimê dema Hûd helaq bûn zalimê dema Hezretî Muhammed jî helaq bûn ama were zemanê me aynî ew zulüm îro jî heye yek bi yek got em pê ve herin em ê dîsa got herine dewra Hûd aleyhisselatu vesselam çawa bû qewmê Hûd gavê got aqîda wan a hinda nebû gavê got ji xweda dûr neketin baweriya wa gavê xera nebû vêca ew evdîtî ji dilê wa derket ew bûn însanê wisa aynî bûn feka makîna zulmê İnsan hani makinek çawa icada dernaxe meydanê aynî qewmê Nuh bû feka makineyeka zulmê binêre dibe hoqa neheqîl însana dikirin hoqas neheqîl însana dikirin diçûne basiqinî wan qewmê din wan însanê din got wêga divê demê de xebat dikirin dibe diçûn basiqinî ser qebîlê wa dikirin ser ciyê wa dikirin dibe malê wa temam talan dikirin tarûmar dikirin dibe dûre ê got feqîr hebûn nav wana de wa bixware de anîn ê got hineka bi kêr dihatin ji xwe re dikirine köle evê din jî wanê din jî dibe ser serê wan bînayê xwe bilind de dahavîtine erdê û cesedê wa parça parça dikirin û ji bo dikeniyan binêre însan çawa wê kar be vê emelê bike yanî vêga însan cana ji xwe re difikire çawa herî însanekî ser serê xaniyekî bavê jî erdê û tê lê binêrî û tê ji wê mirina wî çiwa te keyfê bistînî İşte gavê got aqîde bi însana re tune be însan tê wê halî qewmê Hûd aleyhisselatu vesselam li vê derê örnekeka pir xweşke ji însanê vêga re
اگر گو اون دور خو ببینن گو کی جان انسان ظلمی بکه اون امین ببین يعني برا تماشواني مجي لخو حياته وقياس بكن ظلم إنسان جو ظلم بيره هبا عقيدة رب العالمين بيره تنيه چونكي عقيدة إيمان ده ظلم تنيه رحم هي مرحمت هي شفقت هي خوشي هي دلالي هي أما قاضي جو عقيدة النبي عيني فكا قومي هود عليه الصلاة والسلام ظلم هي بعدالة بون هي نانكوري هي وقري وكشتن هي إيش خو أن خاصة طوال بيشي نانكوريا قول قارشي ربي عالم يتكرن يعني أو قوة خدا دابوا أو نيمة تف خدا دابونا لبلي وانا نانكوري تكرن چونك يعني قول بيتن يجي بفكريا خداي تعالى بشتي حضرت نوح خليفتيا سر روي عرده دابوان پشتی حضرت نوح علیه السلام خدای تعالی او کربونا وارثی سر روی عرده یعنی ببینا تنی بیلا بفکریا demek yani aklı insan وقتا گو نصر حقیقت به او عقل تنش بون ایشه دنیای بکری انسانات ده yani insan çünkü وقتا بعقل خو ربی خو نفکره هنگاش خو باوری جی به انسان راتنه گوتل دنیاش عالی دنیاوان ده تدنرد هیوی زمانی گو دپوی آوید بنی عرده ده چیت کرن و باغ و بخچوان وی وقتی مثلا از بیشم میمارتی چاوا بو کیوان انسان به لکودری تپاکی بلند بریتا دچون لوید ره همن سرایک آوات کرن هم داد به هاو قامزن چیت کرین که هنگی زاروکی از حزو زیده دبون زحفی خدای تعالی ولو برکت خست بوناف نسلاوان هر دری آوایی چیت کرن هم دگانا کودری گو جیکی بلند بریتا ویل یدی گو daha بلند تربا خانی آوات کرن aslında ایرو اختام قیاس دکن زح فرق da aravi و asrama da jikeş hevdu tine insan çünkü ketine yarışa dünyayı ki garbe behtir jiyed peştir ve hara به شکلی جی چقا انسان خوب دنیای دست دنیای و بردده حقاسی جی ایمانی و اسلامی دور دکوا بنيرد آياتا فسولت سورسي ده يا 15 ده دبيكي رب العالمين بسم الله ات قومي دبي قافيقو او هات قو تبرسا ات قومي بكي دبي او سروية عرضي بحقي خو مزن حساب كرن بحقي خو مزن حساب كرن بمزناتي سروية عرضي كرن سروية عرضي بمزناتي ريبتشون ويش قوتن كيجمة بقوة ترهيه قاويقو قوتن كيجمة بقوة ترهيه دبي وي قاويقو وي قوتن جبير كرنقو وي خداي وخلقان ديه تدي خدا وخلقان دبو وخدا اف مزناي دابوا وبحقيق كر سروية دنياي خو مزن حساب كر وقاويقو بوي مزناتي سروية دنياي دي ريوتشون ويقا قوتن كوش خو ام مزنج من مستر كستنيه دبي وي دمي ووي قاسي جبير كرن وخدا وخلقان ديه دبي وان وی قوتش خو حساب کر وان ندید گو خدا و خلقان دیه او آیت ما انکار وان آیت ما انکار کرد بیشه رب عالم انسانا و همون مخلوق سروی کائنات خلقان دیه جبونی وی خلق فام بکن دیه جی عقل بوان بدانیه عقل دناوا انسان ده بجی کریه رب عالمه گاوی گو عقل او عقلی گو دای انسان جبوی گو مزنای خدا به فهم کرن جبونی معرفت خدا به ناس کرن دیه خدا دای وی عقلی اما قوم خود چی کریه وی عقلی گو خدا دای وانا وی عقلی نجبوی فهم کرنا مزنای خدا نجبوی ناس کرنا معرفت خدا خرچ نکرنه بوی شکل قلانمش نکرنه چه کرنه بوی عقلی عمل کرنه و گوتنه خود یوی عملی امن هانی دبیا سروی عرده خو مازن حساب کرنه و چونو هاتنه گاوی گوی عقلی دیتنه گو او عقل چوا گوی گاتا گو آوی دنیای ده چه کرنه گوتنه ها اخود یوی آوی امن ما او آوی بجیانی ما بعقلی خو جیانی ما بدستی خو قوتا خو ما بجیانی او قومی دن ضعیف نفکا منه حل بکی نب فکاوانا بو نب گوتناوانا بو چونکی رب عالمی هانی وان انسانا اگر گو عقلک هندانه به بنيره اگر گو عقلك بحكمتها رب عالمي گو فام بك بحقي گو خرانه بوي ببينه گو خداي تعالى في كائنات حميكش تنبون تينه هبونه
خواهم سودا اصلا گو یک بفکره هانی مثلا انسانك گو قنجيك بحيوانك که مثلا حيوانك برچی بگو تشتكي بديا طعافك بديا تيبا او حيوان بلت نرش بي مرف او نابا ناقة تهرا كود دادو يكي او حيوان كي خدایت على عقل نداي دي ساجي قوت قنجيك بيب كمثلا زي بيجم كوچكك زحفي برچيا قوت حستيكي بابي جبري تيبي بينا قو او كوچك نان كوري اشتراناكا جبر دريتا نالبتا و هرو دايم دوتا دا بچنكي وي من نتج بي او ناكا جبيرا ناكا اما انسان اولي ولو نان كوركي خودی واقع نیمتا تمام جبیرات و قوت الخود بینه و زانبونه بخود بینه افجد بس سببه گو ارتخ جریا حق درد کبن و مثلا گو انسان عقلی خون يعني بفكره بعقلی خو او بوته گو بدسته خو او چیتکن او چیتکن قیوان دا چیت به بدستوان چیت به و جرجی سجده دبن آلی کاریه جیت خوازن عبادت جیرت کن یعنی افجی کشانی مدده که گو عقل وقتا گو نشبونی خدا بشغله انسان هانی وکا تعبیره قرآن جید بیشه اوانا که اصلا بعقلن زاني اخوا طالبه مثلا او جيه جو ظلم لي حاكم دبا اف قومي بدي بنير دما حضرت محمد عليه الصلاه والسلام جي وصابو دفي دمي دجي وصايه قاوي جو عالمك هبه قاوي جو topluluk هبه idareciye ve derece hene بنير ابو لهب وابو جهل جي idareciye دما پیغمبر عليه الصلاه والسلام بنوسا بقومي نحدجي idareciye وهاهبون وان idareciye جي ظلمي فايده دديت مثلا وان idareciye جي نانكوريه فايده دديت جوان بوتا فايده دديتن سروان دا idarekek amade kirbun سروان دا مزنایک آب kirbun دوی مزنایه دا کیف و ذوق دنیا دکرین سر پشتوان انسانا سر بعقلیا وان انسانا روج خو روج دکرین يعني وباوريا واش خدات النبو باوريا واب آخرت النبو چونكي قاوي وان او بوت كتبونا حياتا وان عقيدة وان خرابو بو دوان بوتا قاوي قو عقيدة خراد بچد مينج انساناره كيف وذوق ولذتها دنياي وخابا شيطان تاني دمينه شيطان جي تمي دايم تمام انسانا بچد خابينه كيف وذوق ولذت تخابينه اشتا مزنه وان قوماجي بكيف ولذت وذوق دنياي كتبون جبروينا بعملي الهي عمل ندكرن قاوي قو خدای تعالی جبوني عمل کرنا انسانا هشیاریا انسانا خلاصیا انسانا جي پیغمبر شاندن لقارسی وان سکنین چونکی زانبون قاوي قلدو وان پیغمبره قلدو وی عقیده هرن افزف قواوي هندا ببه اف قزان جاوه هندا ببه ابو لهب و ابو جهل چمال دو پیغمبر نکتن بنيرة هوقا قومية تشلك جبوارها بو اما قوتن اف ديني قو محمد تينه والله اما سربي تختي بخيره اما شوا اما بوا انساني فقيرة ببنيك اما شوا بوارا سر صفرة كيرونين تبي راتا دوا برنامه ده جيما قو قاوي قو دهاتنا بنوح عليه السلام دقوتنا چه دقو بردوان انساني ده او فقيرن اموان نابنيك تشواب مواب هبود دنيرتين امي وي شكلي ورنبرته وجارت قومي حود عليه الصلاة والسلام دجي هنك ادارجي يونتجي واهبون وان ادارجيا وان يونتجيا وان مزني واي ويغا شخورة چرقك ظلمي داني بون جوي چرخا ظلمي ده حياتك الغوري زفقو كيفو لذتها دنياي دوماندن هاشتا دوي دوماندني ده تشتك حساب نتكرن نانكوري بخدارت كرن ظلم لإنسانات كرن ناوا إنسانا دا بعدالتي دكرن هاتبونا حالكي وسا كا إنسان دشنجه بك يعني إنسان البرد شافي إنسان قو پرچه پرچه ببه قو إنسان جوه لذته بستينه بجا أو إنسان دبه جانوار أوج إنسانتيت كبه رحم شفقت وان إنسانا را نامينه شو خوامه سودت به باجارکی گوت کتنی او در تارو مارت کرن دبه نتنی مثلا قصدا جانی انسانات کرن دبه مثلا باغ و بخچه واهبونا چی واهبونا دبه تمام به عرده رد کرنه یک يعني شخو پیشتر تکسی ده قبول ندکرن سروی عرده يعني وقا به هر چته باش و ان خوشک لایقی متنیه وجما پیشتر اوتوریتا قوت گرک سروی عرده تنبا işte ev sebeba ve adeti sebeba ve ameli sadece be iman bune. Gavi go iman hayata insan derte insan tkevevi hali.
چونکه انسان قوتك مزنه خدا دایه خدا قوت دایه اراده دایه عقل دایه هنی حاشا حضور انسان عقلی خو شیطانی رجی بشخله او عقل کی نیمته اما گو انسان جبونی عبدیتیا خدا رجی بشخلینه او معرفت رب عالمیه بنيره امش قومي حد وجدما رسول الله عليه الصلاة والسلام دركه بنقو امورنا ايرو فيدري في زماني بنيره اف انسان نقو ديه خود كجن بابي خود كجن خوهي خود كجن زاروكي خود كجن اف انسان شو تنبي حالي شو تنبي حالي چونك عقيدة حياته وادتنه چونك خدات حياته وادتنه باوريا ايمانت حياته وادتنه وقتا ايمان جتنه به انصاف جتنه ايمان تنه بتشتكتنه مرحمة لا ايمان ايگو انسان دكا انسان او ايمانه ايگو انسان دكا خودي رحم خودي شرف خودي مرتبه خودي اخلاق همو ايمانه بجاري كي جان دميده تبنيري بنيره قابيل جي ايمان نش قلبي ويدر كد بخابا شيطان هرساوي نفساوي كته پیشاوي براي خو كشت نكشت بلي كشت دما هود عليه الصلاة والسلام دما نوح عليه الصلاة والسلام دما حضرت محمد عليه الصلاة والسلام هیچ دور نکبن برا تماشاوانه مبرا ویگا وی زمانی دورا خو بنيرن اف حالي جوفيجا اف توبلم تديه اف حالي جوفيجا اف انسان تديه شفقة ومرحمة دركا دنيا ده نمايه كم انسان رمايه سببي وي ترك حقيقة ايمانية بلكي نابي ما مسلمانه نابي ما مسلمانه الحمد لله ان شاء الله ام مسلمانه خدا مج مسلمانه زانه بنفسينه اما والله ايمانا من تحقيقيه قاوي جو إيمانا تحقيقي بمروا جو أو عقيدة دناوا في توبلمي ده حاكم و حالي في توبلمي نوهاوا اف انسان يعني درنت كت جنجك درنت كت ديا خونت كشت جنجك درنت كت بيركا خونت كشت انسان هفو دنيناك خداية تعالى كشتنا الإنسانكي حلال نكريه اما اف انسان شو كارن هفو دنيا ناكن ديه كارن هفو دنيا بكشن ياهود ظلميل هف بكن ياهود إشكنجيل هف بكن چما چونكي تحقيقي إيمان يعني حقيقة إيماني باوريا خدا أو أحلاقي جو خدا إنسانا دخوازه ددناوا حياة أمتا محمد تجي دركتيه ودناوا قومي حود عليه السلام تجي دركتبو الظلم نادومينه چونكي ملكي خدايه جبرگو ظلم نادومينه خدای تعالى قاوي وقت و زماني ويته پیغمبر كي جوان را دشينه و جبوني حقيقة اسلام جوارا ببيجه وي بوادده بجبوني وي خباتكار olarak ناواده دشينه اما او باوري پیغمبر خدا جي ناكن بيزا بله ايش خو مسوده وقتا گو ام حياتا تمام پیغمبر وقتا گو ام دنارن ابتده هه باوریش خو گوتنه به هر چت حياتا انسان ده چه مثلا اخلاق ده چه ایمان عدالت يعني هر چتی بخوره ده به اصل ده عقیده اما ابانا که مثلا وقت تجي يعني زمان تخص تشتوي جو دنيوي جي كي حتى دستوا دمين چونكي دبي آبائي جو چيت كرن وك إنسانه كي جو هيچ نمره و أبد الأبد نواواني متى ده بوي شكلي چيت كرن يعني مرنج عقلي خو آويت بون دگو هان إنسانه كي جو بيولاز وك هيچ از نامرم حياتك ولو بدو مينه أو إنسان حسابي آخرت تيجي حساب ناقش خورا شخوا دبي حتى دبي وقتاش حضرت هود عليه السلام راجد قوتن قد قوش خهاني أمي بمرنو أمي هارن أمي خلاص ببن يعني أو حساب دبيرا خوانتانين جبر بي كيش دبي حياتا وانا كي تمامي لكيف بو ايلنجبو وزوك وصفا دنيا يتكرن وكا بيشخو قو أمرنجي أنا زندان أم تعما بي دنيا يبكن وقتا قو أم دينا خوددنا قو تنوي قومي ويه إيرو دا أسرامة دجي أصلا ده هيش تفرق دوان دا تنايا هن ایوه گاشی گلک انسانه گو باوریا تنه تدید بیشنش خو ام جاره که تینه دنیای ام بی جاره جی ام کیفا خو نکن ام صبح خو بمرن ام ببنا خالی اجام گرک ام لازمه ام بی دنیای جی ام کیف و زوکا خو بکن و حساب آخرت اجبیرات کن خدا محافظه بکن ان شاء الله اجا خو ام سوده ایرو جی وقت ما هندک ما ان شاء الله می هفتیه که دشی حیات هود علیه السلام دوام بکن خدا جوجی راضی به ان شاء الله گلی تماشاوانی میهجا ایرو جم هاتن داویا برنامه خو حتی نی هفتیه کده ونتم ببینن خیر خوشی و سلامتی ده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.